Tala falapa mātou le soifua si mai le whaafonga I tala forward radio Samoa. Whai mai wawhetaria I nei o so whainga Amerika ma Iran I le Strait of Hormuz, ma walapata I ane Trump o le atafi e sea vai ngā awa Iran mai le whonga I le ele, pe a whai e tau rai atu ala tau o so whainga I waa a Amerika. Whai ro mai ripote le CNN o so whainga ua whai a fo I Iran I le UAE po le United Arab Emirates, wa tiri toe whaalau tele ai le bevesi. Lona winga lao le ceasefire po le tau finga o whetau winga sa iai I le vau Amerika, Iran ma Israelu ua maluelue nei. Te ina malu se Iran fuafuanga sa whaalau loe Amerika I le asananafi e whaatatau lo lato whaafea wane o waa I le Strait of Hormuz ma o le sola o lo talita dieile na rolangi po le atonu leisi na asanga o le aanga iai le nei mata upu pe e toe iai nisi whetuna inga mo se whire mu pe o le ato e whaawau loa ma le taua. I Israelu ma le panona e toa se fulu fitu tangata wa fasi o tiere tu I saute o le panona le vasenei o na o so whainga Israelu. Wo o tuai de se lau se fulu tangata wa fasi o tiere taru mai le stofil vastaluai e pei o na wha maonia mai e le matanga rengo le soifua maloloina. Whai mai Israelu lo taula I alato wo so whainga le kulupo le Hezbollah o lo o awhia I manai tamaiti le numero I lato ua maaririu mai le o so whainga a wa whaero fo ia Israelu le BBC to asfuru fitu ana fita ua fasi o tia foi I oso whainga le Hezbollah. Whai maile to tele ua leiloa po o whea ua whai iei le marianga foi I le vau I tu e lua e tau fiai whita winga a o lea lava e wha o maupea o na whetari a I oso whainga. I au se talia, to tasi se tamaitai ua maliu ma se li o lo tau fia leo I le mai o se whalawlawe tau taawale Brisbane I le tai au ana leila. Whai mai le 9 News na tupu lea whalawlawe de te o leono I le tai au, e lua taawale na wheto ai, a o leisi taawale o se taawale ngau ia. O le ave taawale o leisi taawale o le tamaitai po o se tinai ono sefulu tau sanga le matua, e onga o na manuanga na mariwa I lava le no whanga na tupu ai le whalawelawe. O le ave taawale o le taawale ngau ia e tolu sutasi tau sanga, na sola ina wa tupu le whalawelawe, ai na toe maua e leo murimuriane. O lo whaia le suenga le te minei ai ua maita wina le tele o soifua ua mau I tu ai ngā whaalawe whapea. Le Pasifika I niwe o le temi mua lea I le tala whaasoropito le atunuu ua mawalunga ai le au whai o tamaita I ua manu malo ina no fō le palemene ina ua mai ala lātou whai ngā pālota I le whai ungo le vaiaso. To fitu tamaita I ua manu malo mai le pālota ua whaari ai enisi o I lātou le ripote le Radio New Zealand o awanoa mo le au fia I mea whai e o ngā tutonu I wha moenga. Ta ue nisi o le ungo le pālota ma le au whai o tamaita I ua whamneina ua mauti no ai le swinga tele I le motu wa I roa I fo I le iei o langona whinau I le tupau tamaita I niwe. E dua sepuluno fō le fono e ke pule po le palemene mai tu se tolsu fitu pasene o le palemene le ua umia e tamaitai. O le a fono le to lua sepulu o sui se teimi e leo toe mamao ma o toe tu mau fo I mareno fō le palemia sa iai o Dalton Tangelangi. Tala mulimole e fiti, whai maina malo fiti e reise mafua anga e alai o na fola se polo a inga mo whalawala whaafua se I po le state of emergency e whatatau le mata upu I fuala au whaasaina. O le vaiasta luai e pe o na ta ue ripote le teo whawa malo New Zealand a whaidua ai le pāle mio City Veni Rampuka I le autu stala o lo ilo e lana whai ngā malo le ngā yoinga e wheso soni ai e wheso o tai marewai ngā awa le militeria fiti whaatasi marewai ngō leo ma ua amtadia au nanga le vaenga o security forces I le atunu o atoa e taula I lava I fuala au whaasaina ma ngā yoinga kengi. Pei taila I ripoti le tamai wa ta uai se pepa o whaamtalanga me le malo o le a le fola ina le state of emergency mo le teminei. O whaamauti noa ne foi I le atunu e le o iei se tūlanga e matua I whaapapole inai I le mata upu lea I le teminei. O tala nā le video sa momo lau whaafonga mai le nei aso manuia ngā renga o whenga iai.